Welcome dito'y Ilocano Radio Drama Duha ka Libo ug 26. Ti Masakbayan. Kwentas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ako'y apinayam ngay withdraw na dya tao ti dakalagatan ti kumpanya tayo. Inala na lang ti share na ti kumpanya, papa. Adday din tinispal ko na dakalagatan. Iso nga awanan ti share na ti kumpanya. Di yamat ngamin imbaga, papa. Kinitampay ko mangay mo na nagiti records. Sakbay ngay manugot ka ngay ruwar na ti share na. Di mo among aramatan ti utek mo. Sorry, papa. Diya ka maakas na. Lalaka ti mangibaga iti sorry. Oh, nakalagatad ti pukaw ti kumpanya. Babawi kon anang ipamanage ken ka ti kumpanya. Ikan na kumapay ti may sagundaway, papa. Patarayam lang ta tilugan. Kumpormi ti pangiturungam. Ha? Boss, sa dino kumangay ti papananta? Patarayam latan. Kumpormi ti maturong ta. Kaya't kung iliwliwag ti madya na pasama kiti kumpanya nga impyar ni papakanyak. Agturong tangarod iti igit ti baybay, boss. Parang agkalma ti panunot yo. Numakita yo tinalawa at taaw. Sige. Basta patarayam latan tilugan. Uray adayo ti madanon ta. Un, boss. Ibagayo latan, magsubli tayon. Sayang lang ti gasolina no kastoy. Basta masayar tirik nana. Agpataray ti lugan. Ngawan matmas no papapanan na. Insan, nakalidliday ka manan ang naggapo iti pagadalan nyo. Apay ka di manan. Pinagungtanak man ang dya maestrami. Tawan ka no ti impas ko a project ko. Manipod awan da tatang kananang kapo iti dayjay nga aksidente. Kastuyan ti mapaspasamak kanyak. Awan aramata ki dya pagadalan. Ladingitak no di ka matulungan Patultulungak mat ngamin dagiti kakabsat ko nga agad-adal. Among mat, may saak lang mat aserbidora iti restaurant. Maawatan ka. Dakkel ayamanak. Tapi nalubusan da kadagiti dadakkel mo. Ang makipagyan kanyak dito'y basit abalay mi dito'y igid ti syudad. Win tap nga adda kadwam. Kan as-asidag apag naag amapan iti ayan ti trabaho. Imay ka din isalod dito'y manag. Imay itay, sir. Nakita ka nagsauda kin ni Papayo. Idikwan, pimanaw mo lang. Anyaman nga tan tinagsaritaan da ka ni papa. Kasla dinamag na no napanam. Kat imbaga ni Sir Adina mo. Pimanaw ni Madam Salud anak kami suaw. No apaya kanayon nga umay dito'y dadya tao. Kanayon nga umay Taiso ka nga rutiin tulag da ngagbalin nga asawa yo, sir. Pagayatan lang ni papa nga ipaasawa da kanyak di anak ti gayam na. Mayat met da dya salod. No kasta, saan yung ay-ayatin ni Madam Salud, sir? Ni papa ti mangayat ken kuana manang. Agkasapulan da iti para dalos iti sanga ti restaurant apag trab-trabahwag. Saan ka di? At ipagtrab-trabahwam a restaurant? Kat sangamat laang ti hotel iti nga to ti restaurant, insan? Wen, insan. May sa atao ti akin kukwa iti restaurant kan hotel. Restaurant iti basement. Idinto ta hotel mat iti nga to. At dapay diskwan iti sabali manan apasat ti basement. Siyak salangan ti sarat mo a para dalos iti restaurant. Kasano nga iti panagadal mo? Mababainak, no adda ipapaaramid a project. Saan ko maaramid, tawan kwartak. Agtramaho aklaangan. Di, ingka nga ron agpa-interview. Masapul ngamin nga adda pa'y interview na. Para dalos laang, adda pa'y interview na.
Ada maakay ang selebrasyon ni kabarbaro apasdek ni kumpare nga ama ni Salon. Masapol nga data ija no Rami, Jeffrey. Masapol ka di pa nga umayak, papa. Ada kayo matan? Le, masapol nga ada ka ijay. Ipakitam ka ni kumpare anapudno ka iti anak da ani Salon. Awan ka di tikarbengak amang pili. No asino ti agbalin akatakunay na ko ti biyag, papa. Alya pa lang ti sapulam. Adda mabalin da Salon. Gayem ko pa iti amana. Agayem kayo latamat iti amana. Nga oray saan kami ngagkatuluyan iti anak na, papa. Di na kipabayin, sika Jeffrey. Apay nga rod, pinalubusam anat naturog ni Salon iti kwartom iti kalabas. Hello, Salud. Sika maggayam dayta. Kumusta kan? Nabayag adita nagkita? Imisam ka. Madlaw ko ang mapilpilitan ka nga umisam, amiga. Nagsinaay ka pa Oh, apay ka di. Ni amin Jeffrey a fiancé. Madlaw ko alumamlami isan kanya. Di ka di nataar nga tawid iti may sa kumpanya. Diti lugar tayo? Awan nga ron. No mapanak iti mansyon da. Ibagada nga awan ka no. Tsak amo no papapanan na. Apay adi mo awagan nga umuna. Sakbay amapan ka iti mansyon da. Wan nga paiso. Ngam adda dagiti panawan nga awaga. Kat madlaw ko asaan ang magaganan ang makisarita kanya. Sofia, kumusta nga iti interview? Mangrugiak ka no inton Lunes insan. Nasayat nga ron no kasta. Addan ton trabaho. Wan nga rod insan. Kamaudyanan na. Agtrabaho ak matlaangan. Selebraran tangarod ti kaaddan ti trabahom, insan. Intaman mo't padasan ti agpalpaliwa iti disco iti asidag ti pagtrabaho, Diyak pa'y napnapan iti disco house insan. Sa maysa, awan kwartak. Di, syak ti taya. Italaang mo't apadasan ta ti sumrak iti disco house. Anya nga ti itsura na ti disco house. Iso nga rod amapanta. Tapno makita ta no anna ti itsura ti kunada a disco house. Kastoy gayam ti disco house. Adag salsala. Kan adapay aging inom. Wan nga ro. Intag to gaw ijay suli. Awan unay ti tao ijay. Adabasit alamiseta ijay. Ijay ti papananta. Mayat nga agpaiso ijay. Tawan unay ti tao. At tayo pa'y diti pagsasalaan da. Anyamat da ito'y nangawisam kanyak insan. Enjoy ang talaktan ti agdangag iti music. Kan agbuya kadag iti agsala. Kastoy gayam dito eh. Oh, kita mo. Mapanda mangala iti drinks da. Japan nakabar dito eh. Inakman mat mangala iti ladies drink. Tapadasan tati uminom. Uray basit laang. No da kayo di kagasat ka ni Jeffrey. Swertem. Nataar lang nga rodan. Bak nang pay. Diyak ipalubo sa mapayak kan kwa na. Ay ayatet ni Jeffrey. Rumbag laang. Ikagumaam ada kayo ado at katuluyan. Tulungan nakman, no kasano ang matagikwak ni Jeffrey. Saan ka ngagdanag, amiga? Ado ti pamuspusan. Tapno matagikwa kan agbaligi ka ni Jeffrey. Agyaman ang unay kan ka, amiga. Iso nga itapay laang, ag-blowout kan, takukwang tulaang ni Jeffrey. Sofia! Apa yan? Kasla maulaw ka matan. Jack man mo. Nagsakit ti ulok. Kaya't ko dagid da. Inak ibaga iti maysa nga amamok at trabahador dita hotel, ta itulod da ka iti maysa kwarto. Alaman nga ron, nagdagsa na talaga ti panagreknak iti ulok. Maulaw ka talaga. Nagdagsan dagiti sakak. Jesus, agrikos ti panagkitak. Anya ka ti dya ininom ta.
Tsaka mo, mabit lang nga ron, Urayan na kami dito, Apay kastoy. Kasla, jak makatakdar. Anta ka na ilaok, iti ininom ko. Mabantaman pa iti may sa disco pang. Kayat ko ti manglipat. Diyak pa'y kayat ti agawin. Da kayo ti makam mo, boss. Pagisok. Dandanita iti may sa diskuan. Nabayag ajak napnapan iti disco house. Intabas ito minom. Ngayon, ang mga nujak tumakapaneho no makainumak, boss. Mabalintaman ti maturog iti hotel. Adamat hotel iti papananta a disco house. Ala, intakit din. Ibati mong tilugan iti parking lot. One, boss. Mangsenyas ka iti umay mangyag iti drinks. Taipan na ijay pang VIP at table. Ariglado, boss. Urayin naklangan ni Jay. Sige, umuna ako ni Jai. Sumaruno ka. Apa man ang may bagam ti drinks ta, ha? Iyagda ijay VIP table. Ariglado, boss. At na nagpinta sa babae iti suli. Kasla maditirik na na. Apay nagmaymay sa. Boss. Sa balit ipanang mingming yu iti dayja babae, napintasan ka day. Ne? Adda babae kan lalaki nga imasidag kan ko ana. Kat tinulungan da ngayon ruwar. Mabit lang, boss. Rumwarak pa'y biit. Tika di babae ti sinurot ni Koryo. Apay nga ta. Insan, dito'y akwarto ti pagturugang, ha? Sumarunong kanto inton bigat nga agawid. Panawan na ka di dito'y hotel. Kwa ngamin, insan, malagip ko asaan ko nga inkandado ti balay, idi ada sinublik. Ay, ang mga nada sumrak nga agtatakaw. Delikado. Sige nga, Rod. Diyak ka talaga kabalan. Diyak ko makayat ti maturog dito'y hotel. O sige, pasensya ka, tapanawan ka talaga. Apaman ang makaunag ka, ilak mo di taunag, ha? Taagawid akmatan. Sige, insan. Kat agyaman na. Nagkapom ka di. Apay rimor ka. Sinurot mong samat tinapinta sa babae. Upay pa'y na Jai. Boss. Napintas dayja babae. Saan ka day? Huwag nga ron. Inyawid ng samat. Takasla maditirik na na. Boss. Impanda iti kasit gan at kwarto daytoy hotel. Kasta ka di. Anya nga ta tinagan tinapinta sa babae. Ha? Kaya't mo ka di ama mo, boss. Dumtang to day tagon daway. Loko. Kasano ko ma? Ala, uminom takit din. Itamam pa'y nga ibaga na napintas ka no day diya babae. Diyak pa'y nangag nga imbaga na napintas ni Ma'am Salud. Sa bagay, at pa'y sumat namin. Saan na napintas ni Ma'am Salud? Adda nga ta inlaok na itininom ko. Sa balin sama tintad da kanyak. Makatorturog ako, Permia bartak yo, boss. Nakagpa-reserve iti kwarto pagturugan nyo. Baka mo ka. Diyak samat ka ng amo tilaod kandaya. Alaman ka di ti wallet ko. Dayan ka nga rod agpa-reserve. Sige, boss. Panawan kayo, pay. Katulag ko man git di jay lalaki ang nakita. Anang tulong iti di jay babae. Di jay mo pa kwarto ti pangipanakkan ni boss. Ikak iti kwarta di jay tao. Nalakalaang to nga irasunan. Tagpadadahan na bartek. Hala, boss. Umunag kayo na iti kwarto. Dita kwarto ti pagturugan nyo. Kat
mapanak mat iti sabali a kwarto. Sige. Ang masapat araw mo rin ton bigat. Importante ti aramidag. Ha? Ang boss, masapa kayo nga tayong ton bigat? Apay kumasan. Ha? Apay sa balit ti rungid mo. Ha? Makita no masapa kayo, boss. Kaano pa yan aladaw iti trabaho? Nang rona no da importante nga aramidag. Sa bagay. Wan matkidi, boss. Nagloko naggoryo. Isumot lagayam nga grungrungiit. Tadamat gayam babae a pinaunanan iti kwarto. Nakaida nakatalikod. Nakaturog saman. Idapat ti silaw. Nagloko naggoryo. Isumot lagayam nga grungrungiit. Tadagayam babae a pinaunanan iti kwarto. Nakaida, nakatalikod. Nakaturog samad. Idapat ti silaw. Ita. Agindaak iti abay ti babae. Nakaturog samad. Saan nga kutkuti? Uy! Nasapa kayo man gaya marimwar iti kwarto, boss. Loko ka talaga. Ah. Adamot babae iti unag. Nga mas dawak. Tapay kasla di na amo ti mapaspasamak. Kasla pinaturog da. Anyang iti napasamak, boss. Amo man nabartekak. Saan narumbang ko mati napasamak? Boss. Nakitam ka ditiro pa na. DJ a babae. Tay nakita ta idirabi anabartek. Ha? Loko ka talaga. Nakonsensya ak edi nakariingak. Isa nangiparabawak iti medyo dakkalagata di tilamisan. Sakbay arim warak. Nakita na ka, boss. Dinardaras ko tirimwar. Nakaturog pa itay. Intan, tadyay appointment ko. Ang mga numaladawak. Tagtagainap ko ka di tinapasamak. Kasla damat kaduak alalaki di rabi. Aday naramid na kanyak. Jakmat kabalan alabanan. Talakapso tiriknag. Apay nga takas jay. Darasak ti mapanitiban nyo. Tagdigo sakbay nga agawi dak. Adalakit di madyan na pasamak kanyak. Darasak ti agdigos. Tapumanawak dito Tama nga no agsubli ti lalaki. Ada balitok akwentas iti katri. Ada nakaukit anagan. Kita akman. J. Javier. Kaawatan a J. Javier. Tinagan tinagikaid na kanyang idirabi. Adapay korta nga imbati na iti lamiseta. Kaya't kadi asawan da ito binayadan na't inaramid na kanyak. Bak nang siguro ti lalaki. Ta medyo dakkal ti imbati na agatan. Awan ni Jeffrey, napanan na ka di. Nakitak mo't sa parim mo, sir. Kasla may laang nagdigos kan nagsukat sa pimanaw. Napanan na nga tayo di rabi. Kwa, sir. Saan nga tanga ijay ayan ni Ma'am Salod? Ay, nasayat met no napanijay. Pamangan no, umay man na nagdamag dito no ayan ni Jeffrey. Kasano, no saan akayat ni Sir Jeffrey ni Ma'am Salod, sir?
Apay ko di na kayat. Anya pala ti sa pulan na. Babae, ang mamirmiraot, kasta ka na eh. Insan, apay akas ta tilangham. Nagsangsangit ka kadi? Ada na po utang alalaki ang nakikaid na kanyag. Ngam awan na aramidak. Tapay adyak malabanan. Nakapsot tirik nahag. Jesus, apo. Di mo kadi nairupaan? Saan? Tanay ti silaw. Basta amok nga damadi na pasamak kanyag. Kasano nga'y amaamuan? No asino tinasao alalaki? Ada na ba ti katri ang kwentas? Balitok samat da ito Kitakman? Atoy, ada na kaukit anagan. J. Javier. Kumusta ang relasyon nyo iti fiancé? Ay, kas de lata, amiga. Nalamiis lata. Isorong man di ko na maapamuspusan tapno ikalay sana kon. Kasi ti aramidam, mapan kay jumansyon da. Agyan kay Jay. Aging ga asamangpat. Kaya't mo asawan? Saan ka pumanaw ijay no awan pa'y ni Jeffrey? Correct. Kasano ang matagi ko no pumanaw kamot ijay nga awan ni Jeffrey? Mayat sa agpaiso. Nung amin awan ni Jeff ijay mansyon, pumanawak mo tadagos. Tapno maamuam, no ada sa bali a babae a kachat na. Libasam nga ising, ti cellphone na, iti cellphone mo. Sink? Kasano? Isuro ka, no di mo payam mo. No ada agchat kan ko na, ma-receive mo mat. Aramatam ti telegram, iti cellphone nyo adwa. Adda ka dito mansyon? Adda ka di bagam o no masapol mo? Mairiwak laang mat. Maturog ak dito'y mansyon. Anya nga oras sa simangpet ka? May isang oras ang tinapalabas. Kunak nga ron no saan ka na sumangpat. One meeting, no appointment ko ita. Kasta ka di? Husto nga ron tiyo umay ko. Ta free ka ita. Nakita mo ka din no adda dito mansyon ni Papa? Jack mo't nakita. Dagiti lang katulong tinakitak. Sige, umuna akon iti kwarton. Taag shower akpay. Napanan ni Ma'am Salud iti kwarto yo, sir. Sa anak ko mapaya sumra ki jay. Ngam, adda dito cellphone kan laptop ko manang. Amok asaan mo akayat ni Ma'am Salud. Ang kasano, kaadamot kan napasama kada kayo, sir. Tsaka mo. Diyak mabalin na sa lungasingan ni Papa. Amin nga ibagana kat lintag dito mansyon. Kasta kayo ka di ababak nang, sir? Noan niya ti ibaga ti ama, kat iso ti masuraw, uray may papan kan ayat? No siyak ti adda putot na. Itad ko kenkwana ti waya-waya nga agpili iti ayatan na manang. Dayta ti maiparbang, sir. Saan ko maadiktaran ti anak? No may papan kan ayat? O anya, naisync mo ka din ti cellphone mo, ti cellphone ni Jeffrey? Wan, ngam awan mo ti makitak nga agchat kan kwa na. No awan makitam, kawatan na nga awan nga ro ti sabali ang babae iti biyag na. Apay nga rod anatamnay kanya. No saan nga epektibo ti imbagak nga aramidam, sabali nga ro daw hangas ti aramidam. Anya ka di manan ti aramidag, amiga. Adamanan ammo ka pamuspusan, amiga. Masigurado ka mayat daytoy nga ibagakan ka. Ala, ibagam marudan, taaramidag mat adagos. Insan, balitok samat dahi akwintas. Nangina siguro daytoy. Amangan nunagan ti lalaki dayta. Idulin ko daytoy a kwentas. Amangan no dan tumang sapol iti daytoy. No asino man ti mangsapol iti dayta akwintas. Kaawatan na nga iso tinakikaiddaken ka idirabii. Ha? Wen nga agpaiso. Manipod ita.
Saan akon nga ginom iti nasangar, ta iso ti nakaisagmaka. Insan, pakawanan nak Jak amo, akasta ti mapagdeng mo. Saan mo matabasol ti napasamak, insan? Daksangga sa takla siguro. Jak mat mabalin ti agdarom, tawan mat aramatag. Idulin mo ti imbati na akwarta ako nam. Para iti masakbayam. Ita ti umuna nga aldaw ti panagtrabahom. Saan ka di? Wen insan, agurnungak iti kwartak. Tadyak laam mo no agbayag da ito yung trabaho. Siyak, nabayag akon nga agtrab-trabaho. Angam, awan pa'y urnong ko. Tamapmapan mat amin kadagiti kakabsat ko. Sana bale, tainton ka sa pulam titulong. Katulungan na kantumat, insan. Sapay ko ma, insan. Ay, ipapaay ko amin kadakwada ti sapul ko. Nalabit, di da kantumat imutan, no si kantumat yag kasapulan. Sapay ko ma, insan. O sige, inta nga rod ag trabahon. Tapno saan ta amala daw. Boss, apay ka di amadlaw ko. At dagundaway, akasla na unag ti pampanunutan yaw. No daduma, malaglagip ko ti babae ti disco house. Ah! Nakayawan kayo kadikan ko na, boss. Makitak nga tapay na diya babae. Kasano nga ta? Ang mga nuwag sublimanan ni J. Disco House, boss. Padasan taman ti mapantumanan ijay. Ti pagsidawak. Ubing nga da ijay. Kan apay at di man lang nagkitakit, idiaday naramit ko kinkwana. Kinasauyo ka di, boss? Kinasaok. Ngam saan na sumungsungpat. Kaslawan mang mangig na. Diyak maawatan. Kaslan nakapsut unay. Kaputa na barte kak. Diyak nakasaw iti usto. Makon-konsensya akpay kit din. Apay ama ikulkulang ka. Adda ka di parikot iti trabaho? Ay, jak manam mo. Iti pa naglabas ti aldaw, kasla aglaladutak. Kasla jak kayat ti aggunay. Adda ka di sakit mo? Apay nga'y akas ta ti mariknam? Jak nga rod maawatan, insan. Saan nga ta? Agaputa kanayon ko ang malagip ti napasamak kanyak ijay hotel. Insan, nagbinulan ka di? Manipod iti dayjay arabi Saan nga tangag dadagsanak? Ay, adda posibilidad na akasta, insan. Anya, agsikugak ka di nga awan asawak. Saan pa'y kuma? Kasano kaminto nga agina? Awan ka dilat na makita mga agchat ka ni Jeffrey? Awan, na magtultuloy ang nalamiis kanya. Kasla mapilpilitan laan. Madingarod dayta. Amangan kit din sana matuloy ti kalay sayo, amiga. Saan ang mabalin? Para kanyak laang ni Jeffrey. Ngam, kunamat ang nalamiis kan ka. Anya ti Ramida, tapno mapilitan ang mangikalay sa kanyak. Iti kastoy nga isingasing ko kanya. Masiguradok amayatin ang mangikalay sa kanya. Ibaga mga rodadagos, amiga. Ay, bayag mun aya mang ibaga, kat magagara na kun apa ikalay sa ni Jeffrey. Lain luwam nga umuna. Sakbay nga ibagam, masikog ka. Itay tapay lang dito eh. Ngam, di tamat makita tinasawa babae. Boss. Agpag napag naak iti soli,
Tamangan nung makitak day a babae. Alaman nga ron. Tampay di. Mapanak ag salay di dancing floor. Tapno makitak ti aglawlaw. No adda ti nakatugaw iti igid. Namin anutan nga imay dito eh. Nga awan na tamad. Makita tantumod lang day a balasang, boss. Nailat ti lubong ako nada. Mamati ka met, anailot ti lubong. Kat na naglawa. Ah. Aqua, boss. Saan taga di pa yung agawid? Awan mo ti sapsapulan ta dito eh. Anya? Ibagak ama si Kugak, amiga? Dayta ti ultimo apamuspusan. Ibagam nga imot mo ti agbalin nga anak yo. Mayat sangag paiso. Ngam, kasano, numaduktalan na sa anak gayam ama si Kug? Nalakalaang nga irasonan dayta. Di, kalpasan ti kalay sayo. Oh, ibagam anargrag. Mayat ti imbagam, amiga. Magustuak. Imposible adi nakpala ikalaysa. Numaamuan na ama si Kugak, kampay idi. Dayta ti inaramid ko kanila kay ko. Iso nga inkalay sanak adagos. Day tamot nga rod ti aramidan. Tapno matagikwak ni Jeffrey Javier. Imbag kasing mangkot ka, Jeff. Ada na patag na ipadamag ko kanka. Masiguradok amaragsakan ka. Anya ka diti padamag mo. Pakaragsakak nga ta. Masigurado nga oray ni Papam kat maragsakan mat. Numaamuan na ti ipadamag ko ako na, Jeff. Ibagam nga rodan. Tadda importante apapana kita. Papanam ka di manan kat malaman. Nakakompromiso akit imay sa transaksyon ti negosyo. Kasta ka di? Kaya't ko nga ibaga, amay sakan nga ama. Anya? Ulitan man timbagan. Anya ti kahit mo asawan. Agdadagsanak, Jeff. Umuna abunga ti ayan-ayat ta daytoy imot ko. Anya? Ulitan man timbagam. Anya ti kayat mo asawan. Agdadagsanak, Jeff. Umuna abunga ti ayan-ayat ta daytoy imot ko. Pudno ka di ti bagbagam. Pudno launay. May sakan nga ama, idinto ta may saak magtan nga ina. Kasladyak mamati iti bagbagam. Apay ko maasan ka mamati. Masapol nga agkalay satan, sakbay at dumakkel ti tiyan ko. Pagsaritaan tanto neta. Ang mga noo mo na ti tao akatransaksyon ko iti pagkitaan mi a restaurant. Manang, di mo ka dinakita tin regalo kanyak na di mama abalitok a kwintas. Italangan adlaw kong awan. Balitok a kwintas? Saan ka di ang kanayon nga adda iti tengid juday di a kwintas, sir? Idinadlaw kong awan. Naliplipata ka dinamag. Awan ka di tinakit-kita. Awan mo, sir. Ay sus, sapay nabalor day jay, saan ka day? Impaaramid pa ila ni Mama Dayjay iti sa bali a pagilyan. Adapay nagan ko ijay anak kaukit. Amang ano na idisuyo laang, sir. Bayan nyo, padasag tumanon akitaan ijay kwartuyaw, sir. Mariribo ka na, Kuryo. Kuna ni salud ang masikog ka, no? Mariribukan ko na, boss. Saan ka di arumbang nga maragsakan kayo? Tiyak maawatan ti bagik. Saan aragsak ti mariknak? No di kat panagdwa-dwa. Agdwa-dwa kayo? Nuda kayo ti ama? Kasta ka di, boss? Tiyak murad maawatan. Kaslaman, tiyak kayat nga agsikog ni salud. Saan yu akayat nga agsikog? Ang kinayat yumat, tinakikaiddakan ko na, boss. Di mo ko manayunan ti pan nakariribok ko. Lumabalin la ko Lumabalin la ko mang ibabawit ti amin.
Anya ko mangay ti babawi yo, boss. Ti panagsikog na, kasta ka day. Saan kayo kadi ang magagaran? Taddan to anak yaw. Apay, makuna ka di ada kasak. Taapay asa anak ang magagaran ang maadaan iti anak ka ni Salud. Apay ka di nga inayaban nak, ma'am. Diyak kaya ti kortina diti salas kan iti kwarto ni Jeff. Sukatam amin iday. Naglidam ti Maris na. Kano kasuksukat ko laeng idikalman, ma'am. Ti ko nak sukatam. Saan ko adinamag no kaano tinaudi apa ng sukat mo? Ah? Ay ko, ma'am. Day tama nga minti kaya ni Sir Amaris ti Cortina. Dinamag ko ka din no anya Amaris ti kayat na? Basta sukatam. Awanan ti adupay asao. Anya ka di Amaris ti kayat yung nga isukat ka, ma'am. Jay sabong-sabungan ti kayat ko. Jay kanayon analawag ti aglawlaw. Kayat nga ta ni Sir Day Amaris. Ang mga no di na kayat ta saan anaasam iti sabong-sabungan, ma'am. Insan, gumatang taman iti pregnancy test. Takitaan taman, ang mga nagdadagsan kang agpaiso. Di mo mat ngamin kayat ti mapanagpakita iti doktor. Kasano ang mapanak agpakita iti doktor? No masikugak, katawan ba't asawak? Ngam dagita sintomas amarikrik-nam. Kat iso ti madamdamag ko amarikna ti maysa nga aginaw. Unay lakit din tikin na daksang gasat ko. Balasangak, ngam, kastoy tinapasamak kanyak. At dabasol ko insan. No apay mat nga inawis ka iti daydi arabi eh. Ay, pagmadyan na timapan ka dagiti night spots ako nada. Agdadagsanak nga tangag paiso. Sapay ko mata saan. Nagsalitaan nyo ka din ka ni Jeffrey, ti may papanitikalay sayo. Pagsaritaan minto kano tito. No mabalin ko kat iti kabiita na panawan. Saan mi ko man nga ibaybayag pay. Rumbang ko ba apagsaritaan yun, tapno malpasen. Dayta ko marod ti bagakan kwa na. Ngam ada kano transaksyon na iti negosyo, tito. Iso kano pa iti umuna nga asikaswen na. Kasta ka rin? Sa bagay, kasapula na dinabaybayan na iti kakadwa iti negosyo. Larigat no mabaybayan na. Saan ka di ang mabalin ada kayo ti mangibagakan kwa na agkalay sa kamin, tito? Tungpalan na kayo siguro. Siya tinagdesisyon nga sawaan na ka. Ngam isumot tagdesisyon no kaano ti kalay sayo. Dayta, ti kinid daw na. Kasta tinagtulagan nyo, tito? O anya, insan, nakagatang ka ka din iti pregnancy test? Wan insan, ngam, kaslawan kirid ko amang kita no agdadagsanak. Ang masapul ang maamuan ta. Tapno amom ti saganaam. Anyat serbina, no di mo mat usaran dayta. Kasano nga tanong masikugak nga agpaiso. Aklunam ti kasta pasamak, insan. Sana bale. Tadamot siya imbati ti lalaki akwartam. Kapilitan nga iso ti aramatak. No kas pangarigan aganakak. Jakon makatrabaho. Tadanton aw-awir ko. Ay, katwan Sana bale, insan. Adda aklat ta iti likwidam. Amiga, hello. Inaramin mo ka din timbaga? Wan amiga, ngam pimanaw, tada ka no napataga-asikaswen na maipapan iti negosyo da. Uraya masumangpet. Takidawom ti panagkalay sayo. Talagang urayag. Pinasukatakpay amin na kurtina ditoy. Tapno swerte akas iti bagang. Sa bagay, jay ka no, naswerte ang Maris ti piliyang. Tapno, mayato ti banang ti panagsarita yo. Isungarod ang pinasukatak dagiti kurtina. Amangan nupod no ti imbagam anaswerte no naranyag ti Maris ti aglawlaw. Uwin ta
kunada ano kanon nalidam ti Maris ti aglawlaw, nalidam mat ti pagbanagan ti saritaan. Mangnamnama ak na iti mabiit kat agkalay sa kamin, amiga. Oray siya, amiga. Mangnamnama akmat. Masikugak ngagpayso insan. Nagbunga tinaramid na kanyag. Angam, di kan agladingit, insan. Italaang day ta aliday. Ngam inton dakkel ton ti anak mo. Ison to ti kadkadwam. Sa bagay. Ay, anak to analaing. Tapno dumakal to anasayat nga ubing ti anak ko. Kaasi kamot, insan. Ubing kapay nga agbalin nga ina. Dayta ti paglading itak insan. Awan to ti kaduak amang isa ka di ti anak ko. Iso nga itapay laang. Urnungam ti sapul mo. Tapno di kan tuunay marigatan. Sapay ko ma. Tadinak baybay anti apo. Wen, insan. Kat, agkidawak manan iti pamakawan mo. No saan aga po kanyak? Saan ko maakasta tinagbanagam? Nasaya at tagdakan, Jeffrey. Pagsaritaan yun, ti petsa, ti panagkasaryo ka ni Salon. Saan pa nga ita, papa? At ang amin nagtulagan mi iti partner ko iti negosyo. Amang ibangon kami ti sabali nga isla. Bayat na ita plano yo. Nabayag ili na plano na ita. Na kayo itan ti mangituloy. Masigurado ka na baligi na ita plano, papa. Arugyan mi adagos. Ijay Visayas kano ti pangipatakderan mi. Bayat ijay. Taadayo pa iti kakompetisyon. Isong arod nga iso pa iti intunar mi, papa. Makauray na ita kalaysa. Kita man na naimbag di takot siya. No, dati kwentas ko abalitok. Kaano pa yung awan, boss? Diyak na po utan no kaano. Dahil di agbalawak. Awan matan. Anya? Angam, namin adun alininisak ti kotse, boss. Angam awan tinakitag. Mapanak ka nagiti pawn shop. Agdamagak no da naglako iti kasya kwentas. Adamot na kaukitanagan ko ijay. Ket, anya ti aramidan nyo, numasarakan nyo, boss. Gatangek, ore mano. Pakalaglag ipakday jay ti day di mama. Impaaramid na day jay ti sabali apagilyan. Apay nga enruar mo day ta akwintas. Adda ka di planom amang ilako iti dayta? Saan kun to nga ilako daytoy insan? Daytoy lang ti may pakitak iti anak ko. No agdamag may papan iti amana. Nangina siguro dayta akwintas. Nagpintas kandakkel. Nabakad pa'y. Saan akas karina ang mapugsat? No kasano anabati ti akin kukwa. Gapo nga tata nabartag, kat inikat na, ngam dinan na ibulsa. Nalabit. Ibulsa na ko masiguro. Ngam gapo iti bartak na. Di na naaramid dayta. Saan nga ta nagsubli iti hotel, anang sapol iti daytoy akwintas? Mabalinakas na. Ta saan mo't asinsinan dayta akwintas? Awan mo di kwenta, sir. Biniro ko amin asuli dita kwarto yung ngam awan mo. Sa dinota tinakaidiswak iti dadya kwentas. Saan nga ta nga ijay opisina yaw, sir? Masayangan aklaw na iti day jay. Day jay ti kanginaan nga insagot ni mama. Inwagsak ko pa'y idi ti abong ti katray kan inikat ko ti supot ti pungan yaw. Ngam awan mo tinakitak, sir. Sayang na jay. Makitak pa'y nga ta. Awan mo't kano karagiti pawn shop panapanak. Anya ka diti bagbaga ti katulong ana pukaw mo? Kan kasano ana ikat di tatangad mo?
Tsak nga rodam mo no kasano. Basta iti agbalawak. Awanan iti tanggad ko. Awan matanda anak kaibatsak. Saan nga ta babae mo tinakaala? Ang mga no damat sa bali a babae iti biyag mo. Babae ko nam. Kasano ko ma? Negosyo ti pakakumikumak. Amangan mo't no da babae a pagluklukwam. Babae pagluklukwan? Awan babae. Ayan nga rod ti kwintas mo. At ka di parekot yaw, boss. Kuna ni salod nga amangan no babae kano tinangalay ti kwintas ko. Ada nga ta posibilidad na, Goryo. Ha? Anya iti panagkunayaw, boss? Ada ka di sa bali a babae iti biyagyaw? Da kayo ti makasungbat iti dayta, boss. Iti imbaga ni salod day chay. Nalagip ko ti babae iti hotel. Amangan no addain lok da iti ininom na. Iswasan ang nagkitakit, iti sagitan nyo. Kasano kumangay so, boss? Dahil ang karoon ti pagsidawak. Saan ko apulos nga inatap a babae tinakaala? Adda napasamak kada kayo. Di mo pa iam mo tinagan na. Apeng amin nga iti ayan na kwarto tinangi panam kanya gidi. Una, gaputay bagam anapintas a babae. Siniputak no sa dino tinangi pananda iti dayja a babae. Kat ijay ma tinangi panakan ka. Kat, kano ka di tilong table, amiga? Day tati pakasurunak. Aguray ka no, tada bangunan da negosyo. Iso ti pangpangruna na. Umuna ka di ti negosyo, sakbay ti kalay sayo? Day tati imbaga na. Kunak no dagdagan ti amana. Ngam ni kano Jeffrey ti mang desisyon no kaano. Ay, kunaklakit din no kalay sa kayon. Iti kanito amaamuan ng adan anak yo. Ay, sabali mo, day ta Jeffrey anya. Kasano no di na mauray a dumakkel ti tiyan ko. Daytan ti parikot. Masapol nga agpanunot tamanan iti sabali a pamuspusan. Tapno, makalawit mo day jay a Jeffrey. Itaman pa'y anabartag ka asimmangpet, Mr. Jeffrey Javier. Anya ti parikot mo? Kaano niya pa nang imbaga mo ni di, amasikog ka? Apay abasit pa lang tatyan mo. Agpalawag ka man. Idi makumikom kay tinegosyo. Naragrag, talasakit namin tinakam ko adinak pala pakasaran. Tinumero ono akagurak kat ti mga ulbod kanya. Saan ka nga inulbudan? Agpaiso ti bagbaga, Jeffrey! Insan, dakkelan ti tiyan mo. Saan ka di amarigatan iti trabahom? Imbaga ni boss nga aglivak pa'y kano. Insan, dakkelan ti tiyan mo. Saan ka di amarigatan iti trabahom? Imbaga ni boss nga aglivak pa'y kano. Rumbang laang agliv ka. Tadandani ka kat nga rod aganak. Agbalinak nga ina. Ajak man laam mo no asino ti amana. Ay na, insan. Lipat tamon ti ama ti anak mo. Kikit di anak mo ti ikam iti importansya. Anya pa'y ngay no di kasta insan. Mabanak iti sabalya pagilian. Una ti kapsat mo akadwaag amang imanihari iti ibangon na asang ati kumpanya ijay. Kaano kayo kani amapan papa? Dito yan alawas. Sikat ti makamo dito eh. Na kami iti kapsat mo ti makamumat iti negosyo ijay. Ikarikasan ko abay-bay ang tintalikyo kanya ka negosyo papa. Nasayat. Awan mo't lang ti sabali amang tawid dito no sana sika. Timat kabsat mo, timang tawid iti negosyo ijay. Ikarik aparang ayat ti negosyo, papa. Rumbang lang. Numalugi, si kamat lang ti agrigat.
ultrasound mo, insan? Lalaki ka no, insan. Panaganak to iti Josh. Josh Javier to nga rod tinagan ti anak mo. Saan ko pa nga ipasurot ti Javier? Apelyedok to latat ipasurot ko kenkwana. Sa bagay, kwentas lang matinakitam. Di mo sigurado no isong agpaiso ti amana. Ngam, apay nga da tinasaw ak kwentas iti katre ang nagturugak. Kan nakikaidaan ti lalaki kanyak. Win nga rod Uray ko ma, no di nakapinanawan, adi ka pa nakariing. Masapo na pagtulagan tayong ti kalaysata, Jeff. No mabalin la ko mga kalaysaka siksika, aramido mon. Mabalin ka di matikasta? Saan ka di ngayon bagak adi pa'y nalpas ti ipatpatak dermi apasdak, apakay bangunan ti negosyo? Ikarim nga rod, ngayon ton malpas day tapas da. Depende to iti pasamak. Agoray ka lang, tamadanon to ta. Apay aya ka na yun mo nga itantan. Gapo ka di ta na alam mo ti kayat mo kanya. Napanak ka di iji balayo, anapan nangalay ti bagbagam? Sikati may di ko balay anang tad. Pumanawak man lang eh. Agsarita tanto inton limpyo day ta utak mo. Imanawan ti saan alimpyo ti utak na. Saan ko man ngagsubsublipay dito mansyon? Apay ka di nga aglulo ni Ma'am Salud Arimwar, sir. Bayam lang manang. Di na nga amo ti sasawan na. Saan na makauawat? Baliktad nga min ti mapaspasamak, sir. Saan kayo amap-mapan ijay balayda? Ngam isumat yung umay dito. Dahita siguro tinagsakitan tinakam na itay. Tadayta ti imbagak sakbay apim manaw. Amang ano na insulto iti imbagayo, sir. Labing itek no na insulto. Ngam isumat ti pudno. Kanayon nan samot nga irengreng ti panagkasarayaw, sir. Pudno. Ngam saan ko pa masango? Adu pa'y nagitikayat kong aramidan. Arak dayta, saan adanom, amiga? Adoon na iti tagay mo. Masakit tinakam ko itimbaga ni Jeffrey, amiga. Anya ka diti imbaga niya, ken ka? Imbaga nakit din. Asan ka no anapan iji balay ang nangalay ti dayaw ko. Siya ka no tinapan lang tagkan kwa na. Anya? Kat, ag-give up ka din kan kuana? Sana mabalin. No kasapulan a balsag. Balsag day a Jeffrey no dinak palay kalaysa. Kasano kumati pa ng balas mo, amiga? Urayan niya pamuspusan. Aramidag. Mabalas ko lang day a lalaki. Boss, apa makapungtot itay ni Madam Salod? Padungparan na kano tilugan, no jakpay kano ilisi iti driveway. Bayam lang. Di na mo ti sasawan ka nararamidan na. Ay, malagip ko man gayam, boss. Saan ka di ako nayo ide, ama sikog? Ulbod da dya babae. Sungarot na surunakin ko na. Ore man saan ngagpakpakita. Ah, amangan numasoron ni Sir Kadakayaw, boss. Ore taawanan dito eh. Napalan iji abroad. Kasano ngayon wag sublay? Mabayag pa'y ngagsubli. Taada sa nga tinegosyo nga imatunanda iti kapsat ko ijay. Ay, un gayam, boss. Apay nga taadya kung makitkita ti babae ijay disco house. Amangan no turista lang na dya babae. Kaya't kamat ang makita kan makasarita. Ngam jak matan makita. Nagsakit ti tiyan ko, insan. Mabalin ka di ang kado anak, ama pa ni di ospital. Wen insan. Ayan ka ditin sa ganam nga arwatan yung agina. Iti bagi ti sirop ti katrinsan. O sige, taan. Tamapantan. Inak mangala iti pagluganan tanga agturong iti ospital. Wen insan,
Nasakit na talagang ti tiyan ko. Ikarigatam, rumortan, taaguray ka basit di ta kalsada. Tainak mangibaga iti pagluganan ta. Agyaman ako na insan. Imbag tanda ka agad kadwak dito'y balay. Anya nga tati kayat asawan ti tagtagainap ko. Adda nang tad kanyak iti nagpintas ako neho. Kat naragsakanak anang awat. Kuneho? Anon yung iti kuneho, boss? Tsak man mo, no apay akas dyan tinatagtagainap ko. No kumapudno ang nagsikog ni Madam Salod. Ang mga no aganak kadag ito'y abulan. Kuneho tinatagtagainap ko, saan kat nga ubing? Nangag ko nga main. Ano kano makatagtagainap kano iti dingwain? Ubing kano, ti ka ipapanan na. Kasalo ko mga da ubing. Kuna idi ni Salud amasikog, ngam di mat di makkel ti tiyan na. Ulbod a babae. Naglungpo a lalaki ti anak mo, insan. Naggwapo si ka. Addan ijay nursery. Iyagda ka no inton madamdama di katrem. Imbag lakit din ta nakapagpas ngaya kon. Ngawan dakas anapasamak kada kami nga agina. Kinaas siya nakati apo. Tanasingpot ka tao. Di na baybay anti asino man ngagkamang kankwana. Sapay la ko ma. Tauray agmay-may sak amang isakad kan kuana. Nasaya tulat ta ti masakbayan mi nga agina. Mangnamnama ka iti dayta, insan. Imbag lakit di tadaurnong mo anak kasagana nga usaran nyo. No agkasapulan kayo. Ngam no tsak pa'y makatrabaho. Mabiit maibos ti kwarta. Saan ka din anak na pan iti mansion da, Jeff? Saan? Ururayak nga awagan na. Ngamawan na uray ko. Rumbang asaan ka pa yung sumuko? Sayang ti kinabak nang na no sumuko ka. Day tati makagapo, no apay asaan ko asinaan ti loko. Husto ta ko na, amiga. Oray di na kaayayatan. Tabak nang mat. An-anwam ti ayat? No awan mat kinabak nang na? Ngam na agasawa kami ton. Makabalas akon kankwana. Ipariknak ti iparparik na itakanya. Rumbang laang. Saan alalaki laang timang pasakit? Kabaulan tayo mat ababae. Naimbaglakit din tanasingpot ti anak mo. Saan amangit? Sapay ko ma, tamanayon ti kinasingpat na insan. Timawid kan ka nga inana. Nasingpot ka mat. Sapay ko ma, tasaan nga rod nga umala iti kinadaksang gasat ko. Oo, naimatan ta umala iti kinadaksang gasat. Nalabos mo't day ta nga imbaga, insan. Agpay sumat insan. Nasapa ak ana ulila. Idi kwan, nagsikugak nga awanan asawa. Kasano nga tamat ti anak ko? Lalaki ti anak mo, insan. Saan nga agsikog? Da kayo ti kanayon nga agkuyog kini sir. Saan kayo kadi amapmapan ijay balay da Ma'am Salod? Saan mat? Apay ka di, manang. Dumlawak nga main. Medyo nabayag asaan nga imay dito. Madlaw-law na asan akayat ni sir. Saan ka day? Day tangarod ka. Nagturod mo't nga umay nga minday kaya babae dito. Kasano? Katpatpatib ka rin ngamin ni Papa ni sir. Ngam itatanapan ni Sir ijay abroad. Maipapilit nga ta ni Sir Jeff ti kayat na. Saan tapay mo't nga mo? Amangan wag subli ti amana. Boss, mabayag ka din ni Sir ijay abroad? Siguro. At ang amin negosyo na iti abroad. Amumot ni Papa. Negosyo tinapatid kan kwa na. Kay, isumat tinatawid mo. Napatpatag tinegosyo. Anya ti ko na? Ay... Jak na awatan timbagam
Ay, awan, boss. Ti kunak. Imbag ka da kayo. Tada negosyo yo. Da kami. Awan negosyo may. Ikagumaam at imaadaan iti negosyo. Narigat, boss. Awan puunan. Awan pa'y padas. Amangan pa'y kiti. At adda malugay. Tapnosan, masayang ti panagyan ko dito'y balay nga agaw awir iti anak ko. Ada planok nga aramidan insan. Anya ka di tinapanunot mo nga aramidan, insan? Agla ko aksa dito'y balay. Uray basit laan. Ibagaban-bantayak dito'y. Kabayatan ti panakaw awir ko iti anak ko. Mayat day ta na panunot mo. Naimbag taado tayo mat dito nga kakaruba. Imbagla nga pagpalpalabasak iti oras ko insan. Sana bale, tanasingpat mati anak ko. Wan, naimbag tadamot pagpuunam. Ti imba ti idi ti ama ni Josh iti lamiseta ako nam. Imbag tananakam ti anak mo. Uray saan mo nga itulod ije pagadalan akas iti daddo madita amasapul pa ila nga itulod da. Wan nga rod insan. Day tamat ti yamanak, tanaturad nga ubing ti anak ko. Husto tay kunak asaan ka amarigatan iti anak mo tanasingpet. Sino? Kan ayan nga tati amana. Agkita da nga ta nga agama. Maam-amu da nga tati tunggal maysa. Pasamak to ti mangwarwar kadagiti na italimang apalimad insan. Addan to siguro panawan nga agkikita kayon to. Kasano ko ma? Katjak pa'y mat nakita ti langana. Adda nakaukit anagan na iti kwintas saan ka di? Dakkel pa'y. Kan nadnadlaw. Tadakkel ti pendant. Anak kaikitikitan, tinagan na. Adda si mangput alugan, sir. Itaman pa'y. Lugan ni Salud Dayjay. Anyaman nga tanti mayan na dito Saan kayo ka di amailiw kan kuana, sir? Kasoron ko, tainulbudan nak. Imbaga na idi amasikog, oresan mat. Anya? Imbaga na amasikog nga uray saan, sir? Imbaga na, takayan na siguro nga ikalaysak. Imbaga ata di na imbaga idi ka ni Papa. Ay, sus! Pinilit na ka kumaan ng ikalay sa adina oras, sir. Di pala isuda tinagkalaysa. Ah? Ikalay sa ni sir amay sa alakay, tikaskin ni Madam Salod. Adumot ti kasta, lakay tinobyo, ket ubing mat tinobya. Nagragsak ka makisarsarita ka ni Jeffrey, sika Maria. Anya ka diti pagsarsaritaan nyo? Ibagaman kanya? Ha? Adda kayon, ma'am? Nakita naklang arudan, damagang pailaan. Ulitem, no anya di kinatawaam itay. Nagragsak ka mata makisarsarita ka ni Jeffrey, sika Maria. Anya ka diti pagsarsaritaan nyo? Ibagaman kanya? Ha? Adda kayon, ma'am? Nakita naklang arudan, damagang pailaan. Kunak, ulitem, no anya di kinatawaam itay. Ah, ay ko, ma'am. Diyan nga min istorya ni sir. Adda ka no nagkalay sa senior citizen. Kan ubing pa'y abalasang. Anya ko ma. Anya ti nakakatkatawa iti dayjay. Awam makiday, ma'am. Sige, panawan kayo pa'y. Adda ka di ibaga mo na masapol mo, tay may ka diti mansyon. Apay akas ti saludsod mo. Nalipatam ka din a fiancé na. Jak nalipatan. Iso nga rot adamdamagak no niya ti bagawa na masapol mo. Amo matikid-kid dawag saan ka di? Kalaysa. Apay ngamin adi ka makauray. Urayam pa'y kung maanaan nayas ti taray ti negosyo, akay bang bangon ko. Nga manon atawan ti relasyon ta, Jeffrey? Adak pa'y matla ditoy, sanak matapi manaw. Anya kadi pa nati sapulam.
Apay ka dingagsang sangit ka asimmangpat, manipod pagadalan, anak. Kasano? Kat ko na ti kadalak. Bimta ka kano iti kawayan. Tawan ka no, daddy. Apay kumabimtak ka iti kawayan, anak. Saan apod no ti sasawanda? Apay ngay nga rod. Ngawan pa'y nakita ka, daddy. Intay dya unag, taday pakitakan ka, anak. Umay ka ni dya unag. Intay dya kwarto, taday pakitakan ka. Irwar mo ti kwintas? Daytoy lang ti pakalaglagi pan ti anak ko iti ama na insan. Ha? Wow! Nagpintas a kwintas, mami. Daytoy ti kwentas ti dadim. Isuasan mo apatpat yan ti bagbagada, abimtak kay ti kawayan, anak. Pagkwintas ko nga rod dayta, mami. Ibagak ka dagiti padak ngobing. Ako kwa ni dadik daytoy a kwintas. Pagkwentas mo, ngam saan aron ba nga ipakitam ka dagiti padam nga ubing daytoy a kwentas, anak. Ha? Apay ngay asaan ko nga ipakita, mami? Saan asinsinan daytoy a kwentas, anak? Kayat ko saan ka analiday. Tada dayta naggapo iti amam a kwentas. Kamaliti naramid mo. Apay nga pakwintas mo iti ubing, tinangyan na akwintas. Tapno saan amasaktan tirik nana, nusutilan dagiti kaadalan na. Ang mga nuday dya akwintas ti mangisagmakkan kwa na. Imbagak matkit di, adi na ipakpakita ka dagiti pada na nga ubing. Ubing dya anak mo. No nataengan ti makakita iti kwintas, ang mga numasulisog. Kasanon, no pagaramidan da ti ubing iti madi, tapno maala dala ang ti kwintas. Saan ko na panunot dayta? Kayat ko lang matamaikat ti sakit tinakam na, iti panang sut-sutil dagiti pada na nga ubing. Naimbag ta simmangpat kan anapan nagayayam, anak. Apanak lang iti sirok ti kayo, mami. Mingmingmingak ti kwintas. Kinindaw ko kan ni Jesus. Nga ipakita na kanyak ti akin kwintas iti daytoy. Ngam ibagakan ka, asaan nga amin akid dawam kat mapatgan. Adat yung no panawan kan gundaway, tapno itad na ti anyaman akid dawam kan kuana. Agurayak no kaano dayta, mami. No di na mapatgan dayta akid daw mo, ada sa bali awagas, wano bindisyon nga itad na kan ka. Kasta ka di, mami. Urayak latta, apatgan na tikid daw ko. Sana sinsinan dayta kwintas, anak. No makita ti managdakdakas, amang ano sipdutan da. Uno, pagaramidan da ka iti dakas, tapno maala da. Ay, saan ko nga ipagpakita, mami? Naalam ka di ti kwintas ka ni Josh? Ay, pakaisagmakan na lakit di dayjay. Imbagaklaang ti patag ti kwentas. Isulaang ti pangipapapasan na iti iliw na iti amana. Ay, wam. Taalaang mutlaang ti kwintas. Delikado ti ubing no adda makakita. Kumaa, no sinsinan ak kwentas. Sige, inton sumangpat. Ibagak nga alaag pa'y ti kwentas. Ta isublik to kan kwa na inton dumakkel. Rumbeng laeng. Di mo laam mo, no adda di tatidakas ti panunot na, katrabsuten na latan ti kwentas. Apay ngamin ano makita nga agsangsangit ti anak ko kat maditirik na. Nang runa no may papan iti amana. Talaga akas na, tamay sa kakat nga rod nga ina. Ngam, panunutam ko maan na imbag, ti siguridad na. Kasangay ko daytoy umay alawas. Mabalin ka di ang mapantamot agpasyar? Mabalin ka di amang awis ka pala iti sabali akadwang nagpasyar. Ikan kay ti kwarta. Ada dua a plane ticket ko.
Aramatin yung aktor. Adamat passport mo? Tur, sa di na pagilyan. E di Singapore. Doon na di plane ticket. Mabalin? O sige, umanugot hak. Tigayam ko ani Ana ti kadwa nga agtor. Sige. Itad ko ken katidwa a plane ticket. Apay adi kay mawag nga umay ka. Imbag tadyak pa'y nakapanaw. Agrup-grupo at ako marumwar ita. Napatpatag to ibagakan ka, ngamday tapapanam. Ibagaman nga ron, noon niya day ta? Napatagmat lang ata, akas iti imbagam. Agtor tayo di Singapore. Ada do a plane ticket nga inted ni Jeffrey. Agraman kwarta nga aramatan ta. Oh? Oy, galante talaga ni Jeffrey. Agasam, takarama nagpay. Saan ka di pa nga expired ti passport mo? Saan pa'y? Mabalin pa'y? Nasayaat nga ron. Mapantanton inton umay alawas. Okay, amiga. Naragsak mo't ni Ma'am Salud arimor itay bigat, sir. Itaman pa'y. Intad ko ken ko na ti plane ticket nga usarik ko mamanang. Marengrengak ngamin iti kanayon ng ibaga. Oh, di awanan ti aramatin niya, sir. Mabalin ko ti mga alay ti sabali. Naimbag no mapani jay. Masigurado ak ngagbayag jay. Medyo mabayag mat nga rod no kasta, sir. Nasaysaya at pa, no, ipa-extend na ti panagyan na ijay. Tap na awan mangrengreng kanyak. Ay, madamag ko man, sir. Awan ka di ti plano yo amang ikalay sa kenkwana. Jingarot ko na kon. No mabalin la ko maanipapan ti mangikalay sa akin ko na. Nagkarumatan ti traffic dito eh. Anya ka di ti mapaspasamag. Maladaw ako ni ti opisina. Wa namin, boss. At masimsimin to dita masungad. Sapay, ayan ti intersection ti asidog na. Diyos kay. Pinton maminsan. Saan adito ti pangipagnami ti lugan? Natapok namin dita igid ti syudad, boss. Pero mi atapok ti lugan mo pa. Ngam kastoy mo't dito eh. May sa orasan nga agur-oray ta dito eh. Kaya't yung araw, nga ijay tuigid ti syudad ti pagnantayaw, boss. Iti asidag ti pagadalan ti elementarya. Oray sa dino ditan. Basta makadanon ta adagos iji opisina. Hello? Asino da ka day? Nalusam na ita kwarto, tadandani akong sumangpad. Ha? Sumangpad kayon, sir? Wen, yamsan mo nga'y bagbaga dita sumangpad ak. Sorpresa ti sasangpad ko. Saan ko ngay bagbagakin ni Sir Jeff, sir? Di ka kadi makawawat. No awan ni Jeff, sa kaagdalos dita kwarto, tapno sorpresa ko nakmanan. Matungpal, sir. Sige, rugya nga rodan tagdalaw sa awanda. Sige nga ronan. Yunay-unay ko asaan mo nga'y bagbaga sumangpad ak. Okay, sir. Matungpal. Bye! Idulin ta pa day ta kwentas, ta mga numapukaw mo, anak. Saan ko apukpukawan, mami? Saan ko nga ipagpakita iti asino man? Alaam tumatlaang intong dumakkel ka. Saan pa'y arumbang agkwentas ka, iti kasta kapatag akwentas. Mabalin ka di? Ngayon ton bigat mo langan nga alaan, mami? Please! Apay ngamin. Itad kwinton malam, mami. Promise. Sige, ikarim asan mo nga ipaiga mo no ipakita iti sabali. Sapay mapan ka itay di pagadalan. When, mami? Promise. Ingkang aruda ni di pagadalan. Anadam ti kwentas, ha? Saan mo nga ipaigan kan ipakita iti asino man? Kaya't ko shopping dito sa Singapore. Ada nakita ka na pintas abag. Kaya't ko day jay. Oray siyak mat. Adamot kayat ko agatangan. Pakalaglagi pak iti kasangay mo. Nga, intornak dito sa Singapore. Kanayon ko makastoy.
I-treat nak ni Jeffrey nga agtor. Nagasad ka, amiga. Saan akas to'y kagalante ti asawag? Ay, kuripot day jay. Nga masikuranak, tadinak matla ikalaysan. Uray di na kaikalaysan. No itid naman ti masapsapol mo. Ayos lang ta. Nataltal gadak matlaan no agkalaysa kamin, amiga. Hello, Papa. Nakaawag kayo man. Kumusta kayong dita? Kastoy lata, kanayo na makumikom iti negosyo. At nakati importante nga ibagayo, Papa. Agsimpa kayo kuman kani salon. Nakadin nagtulagan nyo apan nagkalaysayo. Napan nagturi di Singapore, Papa. Jack maguston tinaramid na panangulbud kanyak. Abay, kasano ko nga ngay nulbudan na kaakunam. Imbagan ama sikog nga ore saan mat. Ipapilit na nga kalaysa kami nga ore saan pa idi analpas ti ipapaaramid ko apasdag ti negosyo. Aniya, imbaga na ang masikog nga oray saan? Dahita tipod no, Papa. Masurunak lakit nga rod kan ko na. Saan ka kadi ang mapanidya trabahom ita, insan? Jack manam mo. Kasla nadagsan ti barukong ko ita. Nagpakadak iti boss ko. Ajak pa'y lamapan ita. Amangan mat no, da sakit mo, insan. Abay, adi ka mapaniti doktor. Banog ko la siguro daytoy. Takanayon nga ti overtime mi. Padasak man matag-leave. Agi na ka nga rod, insan. Kasapulang matina na. Narigat no trabaho akanayon. Wensa, insan. Kat, kumusta mo't nga iti panaglaklakom? Adumot la ka di gumatang iti basit a sari-sari store mo? Adamat basit. Saan mat ngamin adak ka la sari-sari store? Boss, kapilitan nga iturong ko tilugan iti kalsada iti igit ti syudad. Traffic manem. Anyapay nga eh. Iso na lang tanatapok. Nabayag sa tapan nakasiminto ti kalsada. Amangan no isarunudan to na ito asimintuan, boss. Barang ano sana makurakot ti pundo na. Naitakat ti parikot dito'y pagilian tayo, boss. Ano ti buhaya ako nada? Ah, ti Obing, kalat ang nagbalasyo. Oh, sos. Dandanin, boss. Oy, Nagkwapo nga Obing. Apaya, kasla. Dumsagak, takasaok. Ti Obing, kalat ang nagbalasyo. dandanin, boss. Ay, Nagkwapo nga Obing. Apaya, kasla. Dumsagak, takasaok. Boy, nagistayan kan? Ha? Anya ka di tinagan mo? Kwa, sir. Nagwapo ang lalaki. Kwa, siyak ni Josh. Sige, tamapanak di ta pagadalan me. Agore ka. Ha? Anya day ta pinatputam iti batog ti barukong mo. Ha? Matyak ag kamali. Jay kwintas ko na ita. Anya? Saan na mabalin akitaan? Gunuig gaman yu ti kwintas ko. Kwintas ni dadik da itoy. Daddy, kunam? Day ta ka di putputam apengdant kat adda nakaukit a Jay Javier? Ha? Kasano nga muyo? Kat diyo pa'y nakita ti pendant na. Ha? Magician kayo kade, sir? Sino ti mamim? Mabalin ka di? Kuyugan na kitayan na. Nadalo sa akong ti kwarto ni Sir. Kaano nga taas sumangpa? Api nga taadi na kayat nga ibagak kin ni Sir Jeffrey. Adda nga ta sa bali a plano na. Anya nga ta. Ni nga tamot mamsalo. Kaano nga tamot ngay asumangpa? Malagi
Agip ko la ka nga ro timbaga ni Sir Jeffrey. Nga isuda ka nun tagkalay sa. Adda ka didakas nga ramidan nyo ka ni Mamik. Awan, Barok. Kayat ko lang amam-am mo ni Mamim. Anya ka di tinagan na. Sofia Robles tinagan ni Mamik, sir. Sige, tayo na kung ija pagadalan mi. Mabit lang. Inak ka sa ti maestram. Takid dawag akadwa anak iti ayan ti inam. Promise. Awan mading aramidak ka ni Mamim. Anya ka di ti trabaho na. Aglakla ko, sir. Gusto nga rod. Itulod na kijayan na tagatangag amin alako na. Anya? Gatangan nyo amin alako ni Mamik? Promise. Gatangag amin alako na. Ngamjak mat amo ti ayan na. Isu nga isuhurom ko mati ayan na. Mayat sama, no itantan tapay ti kaadata dito Singapore. Mayat dayta na panunot mo. Kayat ko pa'y ditoy. Makapawan ganas nga no agawid ta. Kadinak pa'y mat ikalaysa ni Jeffrey. Isungagyan ta pa'y ditoy. Tapno, ipapas mo ti sakit tinagam mo. Saan ka di? Hanya pa'y ngay, no di kasta amiga. O sige nga ron, ipagnata ta extension ti panagyan ta ditoy. Obserbarak man, no kailiw nak no agbayagak dito'y adayo a lugar. Urnusan kan punasak man dagiti lakok. Natapok da. Kanayon nga min naglamlabas dagiti lugan. Iso natapok ti aglawlaw. Mami, adda gumatang itilako tayo. Ti anak ko, saan nga anak pa nag-eskwela? Apay nagsubli. Mami, nangagyo ka di timbagak. Adda manggatang itilako tayo. Ha? Asino ti kadwam? Agpayso ka di gumatang dayta? Pudno timbaga ti anak mo. Gatangag amin alakom. Tinapintas a babae. Gumatang ka kadi nga agpayso? Bilangam no mano amin ti balor na. Tabayada kita matlaang. Kayat ko ama-amuan no nangala amin ti kwintas ti anak mo. Apay ko mati kwentas ti anak ko. Anya ko mati bibiyang mo iti kwentas na. Siyak ni J. Javier. Anya? Anak. Inga pa ije kusina. Ada na patagapagsaritaan mi iti daytoy at tao. Asino ti kadwang alalaki? Josh, apay nga inyag mo ditoy. Imo na, kuna na kwintas na ti kwintas ko, tita. Anya? Iso ti akin kwentas, iti kwentas mo? Mamati kayo ka di timbagana, tita. Ha? Ay, ni mamim at makasungbat iti dayta. Ay, kuna nakit din ako kuha na kano ti kwintas. Kukuwag mo't dayjay, taintad ni Mamik. Ay na, malawlawagan nga tati amin ita. Ay na, Diyos ko, tulungan na kami kuma. Tapno malawlawagan ti amin. No kasta, sika ti rapist anang gundaway kanyak. Nang gundaway ko nam? Bay anak ko mga agpalawag, sakbay akapungtot nak. Sige, ikan ka iti gundaway mo nga agpalawag, no apay aginundawayan nak. Nagrigatak iti mano atawan anang isakad iti anak ko. Agmay saak ngawan ng tulong kanyak. Pagkawanan nak. Ngam tiamok kat saan ka aginundawayan. Nabartekak idin tulod nak ti driver ko iti kwarto ti hotel. Tiamok kat babayadan ka. Tada ka iti unag ti kwarto. Da kayo ka di tinangilaok iti anya abanag iti ininom ko. Iso ajak makakutikan makapagkitakit. Jak makalaban. Awan amok iti ipagpagam.
Damagam iti driver ko. Ta iso tinangipan kanya kiti kwarto ti hotel. Namarte ka kiti. Iso adyak amo na niya tinapasamak. Ta payakas laawan babail mo kan nakapsot ka. Nangibatya kiti kwarta. Taim pagarup ko ababayadan ka. Agpaiso ka di agatangan yu amin tila ko ni mami, sir. Agpaiso ti imbagak, anak. Bayadak amin ala ko ni mamim. Ngam saan ko nga alaan tila ko na. Ha? Bayadan niyo? Ngam saan yung nga alaan? Kasanungay mat dayta? Mabalin ka di nga arakupen ka, anak. Ha? Nabayag asinapsapol ko ti kwentas ko. Ngam adamot gayam kada kayo ka ni mamim. Siyak ti dadim. Ha? Sika ti dadik? Agpeso ka di? Agpaiso, anak ko. Lumabalin, alaan kayo adwa ija mansyon. Mansyon? Saan ka niyadak kalabalay ti mansyon? Wen, anak. Sublian ka ito. Inakpayag pa ka na kadag iti kasosyo iti negosyo. Nabartak ka no ti agnagan iti J. Javier. Idi impanda iti kwarto nga ayan mo. No kasta? Awan basol na. Diyak man amuan. Ngam, apay ana sabsaban adagos tigurak kan ko na idi nagpalawag. Kaya ta sa wanday ta, nga adda panagayat mo adagos kan kuana, iti panagkita yung manen. Love at first sight. Nataermat gayam. Kuna na nga ipasyar na kami kano ija mansyon na. Iso asaan kan nga agpakipot pay, insan. Ama ti anak mo dayjay. Saan nga ta nakababain? Agsubli kano intonal daw. Aw-awisan na kamat. Saan mo't asika ti mangkamkamat kan kuana? Sa bagay, para iti anak ko, mapanak mamat agpasya. Hintayo ni mansyon, Sofia. Pangasim. Kaya't ti anak ta ang makita ti mansyon. Mami, kaya't ko ang makita ti itsura ti mansyon. Hintayon. Kaasyam ko mati anak ta. Karbangan ti anak ta ti mapani di mansyon. Intayon na, mami. Kaya't ko matngagpa-share ije mansyon da. Sige, pagustuak ti kayat ti anak ta amapan ija mansyon yo. Nung magustuhan nyo ijay, agyan kayo ni Jay. Wow! Nagpintasan ti mansyon. Ay, dakdakkel pa'y ngam ti pagadalan me. Nagpintas pa'y. No kayat yo, agnaed kayo ni ti mansyon, anak. Mami, kayat mo ka dingagyan ta dito yung mansyon? Kasano ti balay ta? Tawid ko pa'y dayjay kadagiti dadakkel ko. Mabalin nyo nga ti mapan kong masyari di balayo ako na. Makitan to. Ala, saan ka pa'y apilitan nita? Iruam mo pa'y tibagim dito eh. Asino ka di ti ubeng, sir? Apay akaing-ingas launay tiladawan mo idi ubing ka. Putot ko manang. Namatyak adago sa putot ko, gapu itiladawan. Kaing-ingas na ngagpaiso tiladawan ko, idi ubingak. Naggwapo nga ubeng. Langa na tinasimpag. Kantiin na. Nagpintas, sir. Adda ka di relasyon niyo? Saan mo nadamagan manang? Napinpintas ngam ni salod, saan ka di? Well, sir. Ang madamag ko man. Kasanungay no umay ni papayaw. Day tatitak kalaparikot ko manang. Amumatan ni papa. Uy nga rod, sir. Naturay launay. Aglangan nakapay ita ama panigi trabahok. Ipasyar kayo ti aglawlaw, kanita amin napasat ti mansyon.
Sigod ka di ngaglanglangan ka iti trabaho? Saan? Italaeng, tadda kayo nga ginad iti mansyon. Oh, Eh, apay nga ro, dakaslan dadak kalaparikot mo. Adan kan ka ti amin. Kinabak nang kandi adal ka pa eh. Ada ka di ba'y kurang? ni Papa. Hintulag nak ang mga saway ti saan ko akayat. Yaka mo no kasanok asalungasingan ti kayat na. Ada ikasal mo. Ada ka di dito'y mansyon. Imbaon ko anapan nagturo di Singapore. Tadyak kayat nga adda ka nayon diti mansyon. Agdaldalos kayo dito'y pasilyo, nana. Agmapakmanmat. Mga lakmat itimap ko. Ha? Ay na, saanin baro? Nalakalaang mo dayto. Kabaula. Uray siya, kabalakmat agmaplaan mat. Sigod ka di nga agdaldalos ka, baro? Nana, tultulungak ni mamik nga agdalos. Agdalos kami pa'y IJ school. Ha? Ay, aleman nga rod, baro. Ang ni alwada ma, tama nga numaigalis ka iti pasilyaw. Di na nadlaw ti siserak ko iti mansyon. Ang mga no napakakumikuman na. Agpatuloy aklatan. At nagwapo nga ubing agdaldalos. Kaingingas ni Jeffrey di Basit. Ay, tinak nadlaw. Nakaayat nga ubing. Asit gakman. Asino ka ang nagwapo nga ubing? Ha? Apaya kaing ingas mo ni Jeffrey nga anak ko. Ha? Ay, sir, anak yun ni daddy? Ah, Ay, isugaya managwapo kami kan ni daddy. Tagwapo kayo matalolok. anya? Dadim ni Jeffrey? Ni ka di salod ti inam? Apaya di tayong bagbaga kanyak? Eh, kuha sir. Sofia tinagan ti inak. Ha? Intayo di ayanda. Lolo, agkibin tayo. Lolo agwapo. Nakayayat ka nga ubing. Mala, intaman nga ron itayan nagitidadakal mo. Papa, adda kayon? Kibkibinan niyo ti anak ko? Ay na, at nagayang putot mo. Nga mapay adi mo yung bagbaga. Saan nyo kadya kagurat ti anak ko, Papa? Apay ko makagurak kat apukok man. Kuna na nga agpada kami kano agwapo. Ha? Papa, isumot ni Sofia. Ti ina ni Diyos. Sofia, ni Papa. Good morning, sir. Good morning, man. Amom tinagpili Jeffrey. Isugaya madi mo kayat ni Salod, tada sa bali nga ilamlamang mo, loko. Isutya ay ayatag, Papa. Okay, kaano nga ron ti kalaysa? Ipagnayon sakbay nga agsubli ak iji abroad. Agyaman ak unay kada kayo, Papa. Wen, iti kabita na panawin, agkalaysa kami. Hello, Tito. Nakaawag kayo, Mat. Ayan nyo ka di ita. Adda, natipagilyan tayo. Ladingit no saan kayo nga katuluyan ka ni Jeffrey, dapat kaya man putot na. Addan apo ko. Anya? Kasano nga daputot na ako nayo, Tito? Imposible nga adan putot na. Ladingit nabayag kayo ang nagdenden na. Ngam sa anak nga impaayaan iti apo ko. Ita, addan apo ko. Sorry.
isudan ti agkalaysa ta addan anak niya. Anya? Mangikalay sa ni Jeffrey iti sabali. Anya tinapasamak, amiga? Asino timawag? Ingka gumaag ti saan ang nagsikog. Tasan kami pa yan nagkalaysa. Ngam addamat gaya man pinututan na. Isu ka no ti kalaysa na ko na ti ama ni Jeffrey. Ano kasta? Saan na matuloy ti kalay sayo? Anya pa'y kuma. Nagmalasak matan. Isumot lagayam nga imbaunak dito'y Singapore. Ay, awanan, amiga. Sayang. Agyam anak, tanasara ka matlaang ti anak ta. Babaan iti kwentas anat nagmo. Manipo dita. Saan tayon ngagsisina? Ay ayatan ka unay, Sofia. Ay-ayatan ka matunay, Jeffrey. Ket agkalaysatan, biyag ko.